Mukombozi namubwiye yuko igituma arinda umuntu ashobora gufata miliyoni 2 ngo giye kwitoza azi ko atazotsinda kazireba ngo zica mu kigega ca leta yabwiye ngo ntacyo kizibazo bagiye mu kigega ca leta ngo ntazobura ico akora umva yagiye muri konsere araraba abantu baje kumurorera ingene bangana acavuga ati yose n'amajwi yanje. Iriwe neza mwese abakomeje kudukurikira hano kuri Burundi News TV, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, twizere ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Munyemerere tugaruke ku makuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda avugwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gutangaza amagambo ateye ubwoba, ndetse n'amagambo yaje gutuma benshi bongera kumunenga ndetse bagaragaza ko atari ibintu bikwiriye umukuru w'igihugu. Ni nyuma y'amagambo akomeye cyane yaje gutangaza ubwo hari ibikorwa rero bigendanye n'umuganda, ariko kandi hakaba hagaragaye ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo nibigendanye no kwiyamamaza, aho yaje gufata ijambo akagira umwe rero mu bahanzi bakomeye cyane bamaze kwinjira muri politike nk'uko bigaragara, by'umwihariko akaba yaje kumwibasira. Abantu benshi bamuzi nk'umuhanzi ukomeye cyane, abantu benshi bamuzi nk'umwe mu bahanzi basanzwe baririmba indirimbo z'ibintu biriho. Abantu benshi by'umwihariko baramumenye hano mu Burundi, ariko baza kumenya cyane ubwo yatangiraga kwinjira mu banyepolitike, aho yaratangiye kwiyamamaza, by'umwihariko ari kwiyamamaza mu bashinga amateka cyangwa se by'umwihariko mu badepite mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuwa gatanu ku munsi w'ejo hari ku itariki 30 Gicurasi 2025 yavuze amagambo ataravuzweho rumwe agenewe umuhanzi Mukombozi, nk'uko bigaragara uherutse kwiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko, nubwo ngo azi neza ko amahirwe yo gutorwa ari makeya. Amagambo Evariste Ndayishimiye yavuze nk'uko nawe utangiye yumva muri ako kavideo dutangiranye, na amagambo atarakiriwe neza n'abatari bakeya, aho benshi bamaze kugenda bagaragaza ndetse bakanashimangira yuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ibintu bikomeje kugenda bitangazwa ari ibintu biteye impungenge kuri aya matora. Ni amatora ubusanzwe atavugwaho rumwe, kuko benshi bavuga yuko CNDD-FDD isa niyamaze kugenda yiba amajwi. CNDD-FDD ni ishyaka cyangwa se umugambwe uri ku butegetsi. Benshi bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara uko byagenda kose byerekana yuko CNDD-FDD idashaka kuva ku butegetsi, nyamara uko byagenda kose ngo ikwiriye kuvaho, kuko ngo mu gihe cyose imaze nta kintu na kimwe yabashije kuba yafasha abarundi. Munyemerere tugaruke kuri aya magambo tugire byinshi tuyavugaho. Ndabashuje mwese abadukurikiye bari hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza, mbifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ukandanditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe 5 ndetse reka nkubwire ngo rwose ushobora gutanga igitekerezo ugakanda like ibiganiro byacu ukanabisangiza ku nshuti zawe, aho twibanda ku makuru akomeye cyane abagezweho ari kuvugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Uko bigaragara ni Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye iki gihugu cyacu cy'u Burundi kuwa gatanu ku munsi w'ejo tariki ya 30 ukwezi kwa Gicurasi 2025 yaravuze amajambo ataravuzweho rumwe agenewe umuhanzi Mukombozi uherutse gutangura ibikorwa byo kwiyamamaza byo kujya mu nteko ishinga amategeko cyangwa se mu mashinga amateka, nubwo ngo azi neza ko amahirwe yo gutorwa ari makeya. Ibi yabivugiye mu gisagara cya Bujumbura, aho yifatanyije n'urubyiruko mu bikorwa byo gusana ikibuga cy'imikino cya Campus Kamenge nk'uko bigaragara. Mu ijambo rye Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yabajije by'umwihariko Mukombozi impamvu yahisemo rero gukoresha miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi yiyamamaza kandi azi ko atazatsinda. Evariste Ndayishimiye akunze kugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ibikorwa bikomeje kugenda bituma abatari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko batewe impungenge n'aya matora n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara,
ndetse banagaragaza ko uyu mugabo n'ubundi atarakwiye kwibasira abandi banyepolitike nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe nabo nyine bakwiriye kuba bagerageza amahirwe yabo nk'uko bigaragara. Yumvikanye avuga yuko yasekejwe cyangwa se atumva neza impamvu uyu mukombozi by'umwihariko yahisemo gukoresha imiliyoni 2 z'amahera y'amarundi yiyamamaza kandi azi neza yuko atazatorwa. Ati yambwiye ko rero ko atari igihombo kuko ayo mafaranga naho rero atatorwa azajya mu kigega cya leta bityo agafasha igihugu, ariko ndamubwiye nti wibuke ko politike atari urubuga rwo gukinira cyangwa se kwishimisha gusa nk'uko bigaragara. Aya magambo ya perezida by'umwihariko yakurikiwe n'amarangamutima atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bamushimira kuko rero by'umwihariko yarerekanye by'umwihariko ukuri, abandi bakavuga ko bishobora kuba rero uburyo bwo kuniga ubwisanzure bwo kwiyamamaza ku banyamwuga bavuye mu yindi myuga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nkombozi by'umwihariko wamenyekanye cyane ku muziki by'umwihariko akeneye nibura amajwi agera kuri 40% kugira ngo by'umwihariko yemererwe kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Ibi bibaye kandi mu gihe amatora yegereje kandi impaka ku myitwarire y'ubushobozi n'ubushobozi bw'abiyamamaza by'umwihariko zikomeje gufata indi ntera. Aya magambo yaje kugenda avugwa by'umwihariko ntabwo yakiriwe neza na bamwe mu bakunzi b'uyu mugabo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi ngibi ubwabyo bikaba bikomeje kugenda bituma ndetse bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge abatari bakeya, benshi bakaba bashimangira ndetse bagaragaza ko hakomeje kugaragara ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza byakabaye n'ubundi bishyirwamo imbaraga ndetse byakabaye bituma aba bantu bakwiye gushyigikirwa, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya hakaba hakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko ibikorwa bitari byiza. Kugeza uno mwanya rero uyu mukombozi ntacyo yari yatangaza ku byaje gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ku rundi ruhande nanone abandi banyepolitiki bamwe na bamwe bashimangira ndetse bakagaragaza ko ibyakozwe na Evariste Ndayishimiye by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga ari ibintu biteye impungenge ndetse n'amakenga, bakavuga yuko umukuru w'igihugu atarakwiriye kuba yatangaza amagambo nk'ariya mu gihe ahubwo yakabaye afatiye mbere mu gushyigikira abantu nk'aba. Nubwo Evariste Ndayishimiye kandi amaze igihe ari ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi, agiye kwiyamamariza indi manda ya kabiri cyangwa kuyitoreza, ejo bundi aherutse gushishikariza bamwe mu bavuga yuko ashobora kuba by'umwihariko bamwifuriza ko yava ku butegetsi, ariko kandi abandi bakaba barakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranasaba yuko uyu muperezida Evariste Ndayishimiye akwiriye by'umwihariko kuba yava ku butegetsi. Yavuze ko bitashoboka uko byagenda kose. Evariste Ndayishimiye kandi ni umwe mu baperezida kugeza ubu ngubu bakomeje kugenda batangazwa ndetse banatangaza benshi cyane cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho rero akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko Bwana Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragaza ko adashobora kuba yava ku butegetsi, mu gihe abandi bategetsi bagiye batandukanye biganjemo abo bafatanyije by'umwihariko bashobora by'umwihariko gukomeza kumunenga ndetse no gukomeza by'umwihariko gushaka kumukura ku butegetsi. Amakuru atugezeho muri kano kanya ashimangira ko abandi banyepolitiki bagiye batandukanye cyane cyane biganjemo abasanzwe bakorera mu bindi bice bigiye bitandukanye barimo nk'umushikiranganje wa mbere cyangwa se minisitiri w'intebe nagomba kujya kwiyamamaza nk'uko bigaragara. Ni nyuma y'uko uyu nguyu aherutse gukurwa by'umwihariko mu gipolisi cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse abandi bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko ibikomeje kugenda bigaragaza ko CNDD-FDD nta gahunda ifite yo kuva ku butegetsi byanze bikunze. Aha kandi benshi bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko uko byagenda kose CNDD-FDD ikwiriye kuba yava ku butegetsi. Hari benshi bavuga yuko by'umwihariko nk'umushinga amateka Kizigenza Honorable Agathon Rwasa akwiriye we kuba yakwinjira mu ishyamba akajya kurwana kugira ngo agaruke afate ubutegetsi. Ni mu gihe kandi
by'umwihariko uyu nawe aherutse gutangaza ko CNDD-FDD by'umwihariko nubwo yafashe ubutegetsi itigeze bufata uko yarwanye, ahubwo yabufashe biciye mu masezerano ya Arusha muri Tanzania, ariko bakaba barananiwe kugenda bayubahiriza. Aya matora azama kwezi gutaha kwa gatandatu akomeje gutera impungenge batari bacya kuko imbonerakure zikomeje kugaragaza ibikorwa bitari byiza. Mu kanya ndagaruka ku bigendanye na Gervais Ndirakobuca cyangwa se General Ndakugarika, n'umushikiranganje wa mbere cyangwa se akaba ari minisitiri w'intebe w'u Burundi. Turagaruka ku makuru ye n'uburyo agiye kwiyamamaza. Mukomeze kudukurikira, mukomeze no kubana natwe.